Khongwir nakaslem jong unongsan Hima. Kipor kibalalet kin wan pai Henry tang kijinkan mau kin yaisa. Ban kan mau ya kita kipor kibalalet unongsan Hima ula yolat banyakren bat iway ni kiri rangba papau kman kejela iba SD Khongwir. Ini rangba bala prapun rius nem kerta bari basyong basa amaulay nonglum idi kun jong usiem baminchwa ka Hima melim usiem sati raja. Ilayathu halor ka jinglong kena ka jong i ka jinglong samla ba ki jing tre jing ta hashwabi in rong shakasan Hima sima la ban pen kan mau bi ba Khongwir ilalong kumu MLA ba mikman ya ka maulay na ru snem shia ja khandai spa nyukuar hadu shia ja khandai spa khandai pupra hashwabi in chong that no hakini kisnem ba ilaya khun Ilekshon MLA impa ju sha rem shi sin ru but ila julong teng kumu sembot menteri rangba but menteri haki sorkar haki tukipor de yanga la ka house nam khat khandai spa lai po sa ba ha ka khat waitre ke jong February la kha nga ha snong ke ba ke pri ke ti ba ka ta snong ba ka ki ka lang kredam ka ha lang kredam de kan dal ra tu tang ko ma si arte yo shipnai ga ban yon ra ha nga sini se po mulai de kalong kom ke jong ki ni ki temen men dai teman dai men suate wala da ki don hakru no ska ke ba ki ya shong biasa ru teng teng wali kha khon se sno ta ya image nga ka mu jing thu kalong ban da bai la chande ka por ban kha ya nga te im kha she nga spo mula shine kwa ai ban le cha snong sna kadam ta ka de ka kom jing e joki ban dan tai ba ki kwa ai ban le kha se sno te nak ta da ki yalam ile yalam ile yeshtis poshnong snagdem ban pointi haka karwitri February sam khaknas pala usao sisa khaganya tik ya thu ki ke nga ta kam tip ke to ko tu ti adin la ajlo khna jo phi pat phi hai phi sam phi la wan page ne se po mulai te asa hang te po mulai phun muri dong kinya kha yasan tu noi sim jonga ai pa jonga di sim satiraja yo sim jo Hima melim chwa ke de ha to por im pan long sim ha u sno khaknas pa lai phun riu de ding tu nga song san te de na mat ba ka school ka jan ba na po ka yeng ka sa nga le school dang ko rang ret nga sa sin song la le school tengah leke itu kelas A, kelas B, jadi tenang tu ke nomor ajan, armenil apa itu sekolah je. Tengah tenang tu di apa sih kelas A, pas nak tu kelas B, kelas A, tengah kelas 1, kelas 2 apa sih nak tu, nak tak sekolah Presbyterian, mula pun muri pas nak tu. Tadi kalau pas ke kelas 2 di kali sekolah nasi sepo Bukhar. Mission Middle English School mission ketuka jaka keberan kan ka stand taxi mentang tu jok jayau berkiwi stand taxi tu ketuka di building jong ka school jungi menchua mar persa kan ka yang mane mukhar ke mentah tinggal ka di sirat kompleks mar persa ketuka don ka school jungi tu ke gi bahian jo ai mei pa jongat ke ya keren ni ke brio ni ke pana yang ngasih Kalimpong este si school Kalimpong le si po West Bengal Dr. Graham's Homes ali school no hang tu ke te hang tu ngasa kuma na do sa punyo so France kuna sa po sa sno me ngasa ke ndak ya plus you nga no kati ente klong ke English medium pita ke English ke keren haya po cakap ngisa ru da ka fereng School tu dekat pareng ikut bawa ni dekat school pareng dengan stom dengan boat agak tikis. Kemudian rubunai dengan stom dengan boat. Di pandai pada kelas you. Pi klaro I pa jom ni te ngam simla pan pandai pi ke Junior Cambridge. Ada yang siapa yang lagi ke Junior Cambridge ngam la pandai tengah wan final yang sini yap ni pa. Shalong apa college saya pandai saya ke BA. La pandai hadian mengalai kai alek saya ke BA. Di hari ni kelas A buat BA ngai alek menpin.
balik kelas men na do dan bersekolah teh gimana kerja cadu semulai mosiar men untuk ma program project tinggal kelas tinggal ada kerjaan tu sesuai indo na pesbelajar nanti wapam dengan posisi ulat ni ulat posisi pesbelajar posisi wapam indo susun entah nanti ngisai wan patna tanah pelum jeptep entah wani ya wan posisi ni sepo yang lejong sepo mulai mosiar depois dah tu kapor kam padan ke gas padan ni dan depois yang kecinta kelah ditha kejar kelah ditha de lat fikwa ke jaga klik kecinta klik klik se shielding sponsit ke cinta entah saya panja tak hakai bot ai an vi pas men Naik college. senatinis senam 1958 ngayale exam ke APSC Assam Public Service Commission te nga qualify ke tu nga tre for secretariat hakani ke jui ke building secretariat asapta makade por Assam le tre inte ka tu kene banai te hadin ka tu pon hau 1959 ka ngayale ya ka exam UPSC tengah pas kene ka assistant grade examination te ka tur nga pas wan sakhmat tengah yo appointment kan support Delhi ministries ni tengah litre setai au nadu 59 litre te ki bu inga ha Ministry of Finance tengah tre support tu ma kharui mana system yang tre tu dah am so la im sta support Delhi tengah wan phai no siyeng wan phai siyeng te mari wan phai siyeng tengah yo biang he ban litre ha we ni office forest office kerana ke competitive exam tengah litre yang tay office yang ta but kapoi kapor ha kaban district council i advertise wa kan kerana ke kam ke like kam assistant revenue officer tengah apply kata ke kam di dan bok malong menengkong ha kata ke exam ban ka saya appointment ha po district council kini ha tu kapor long kasih jantia district council kami dah shoot tangga KHADC ke KJ HADC kan Iba Khongwir iladon Bynta haga Jingïalehkai banyo ikajalla la kajong hashwa ba inya shim Bynta haki election MLA nadu usnem shia cha khandai spa nyo puar hadu shia cha khandai spa khandai pulai na maulai wala ka Jingïalehkai Hill State haga to kapor layalam da ka APHLC Henry Iba Khongwir iladon Bynta ba kaseng HSPDP nadu usnem shia cha khandai spa ndru pukra nilayat huru makumno iba hoping stone lingdo hagapor bi isha be nakaseng APHLC ilakwa ban mino nakasan Hima barban let phai shalashno te kumnemo la tre headers council na daksan 1960 man nga tre headers 1972 de shwa kani ka 1972 khnet chakat tu kani bana shwa ka election 72 de kani ka nga tu ko por 1968 nga la join chaka HSPDP de nangkong na sharp shot tengah don lang he bagi PHLC mo ila Hill State lang ni kami kata ki meeting ni kata ngaju attend berbor ki rally ni kata ngaju le berbor ban organize berbor dan re da la sabe bo ping to ha 1970 bu sabe bo ping Bare. sabe nak PHLC kan tu bo ping ha ki sa ulo ong ba hadi ulo sabe kam ta ulo ngai nga kene kam politics han lik phan association pi nan le tre langkhan association wali masin association te ba mesak man ngai ma mesak ngor hila banai tengah badi ting yong pi ngong ngala dan matai kene ka how to support HSPDP ki kita ko kateng ka ad hoc committee to ke HSPDP ka boleh pi wan join lang na bani te ga situ ko wan join lang na bani ke HSPDP Te HSPDP ka khamklan namar ba iwan mi ke no i ha kapor mensopor Assam rilang emeli ti ulo do wing leader tamba mde mi ba sengya ka HSPDP di dikiwi pat ka sengya ka HSPDP they want join me kapta ti lalong member ba ni ti alis ngala don pa weu emeli ke wala job ba menswa nadu kapor Assam wala long member jong ka APHLC ti 1968 nga join ka HSPDP
HSPDP 68 di ngiladon itu non violent agenda di action gini kita kena satu bulan bah ke HSPDP. Hadin balapan kaya ke Jilla Mikhalia kaladon ke election MLA house nem Shihaja Kandai Spa New Puar. Badi ba Khongwir ila batay kumno badang ning kong imshim latre banyakun hagani ke election na maulay. Ila batay ru ba kumno hadin ba ila job isnotho ba kibriyo ki itho ba krishan yi. Di nang kong ngaji sangam joko mengenai election. Namar nga sungtho ba ke EPLC ya kapor mengadang don mengaku mulai ni kaklain bapi ke organisasi nang mulai. Tengok ladang election definitely ngan rem election. Namar ba ke EPLC ni kalau well organized. Tengi dah kalian ngajungi ki HSPDP saya benyengi bagi orang parti duk parti kuntang ter kan. Tesai kadang ke jengi saya kelawan ke rang bang ni la bonsen kelawan ke rang bang bakin yakran ngaken wana pemula tu yele na fi de kelawan asin laisen kiwan aksen kong sen bang ngakam sim trek ngaker ngomong akim ngan yele sakawe kerang ba amput dala wan popularize ba yele de pemula dengan election election once we bring candidate wana po efficiency Teni kekran ta teki yo ikata kejing kersan na I lok jonga ke. Kau kata ke dek bade to hele to ngikermen hi bagini tristom ngikermen hi befini yo kejing job. Very reluctantly nga menjur banile ya kaya election ke. Te ndang lele kata te nga resign out ha ke khnai trik. Khandai jong February nga resign. Naka just council nga resign. 1972. Resign agas 1972 aga kandai trik u February. Na file nomination paper aga kadway trik jong February tangar sini. File nomination paper ele. I was brand new to board. Nang kita ke campaign kan tar nang. Te sakoi to poru ka constituency extension tu sekol fling. Lachan basti lachara kita. Lachan basti. Dengan election, dengan gasutu bahadian, nak ila yo result, kampu ni ka kersan ke dan mulai. Namar mulai, ngala perkat hak itu kisah ke bahadian pan. Mungkin bagi beri apa mulai bagi itu naik kenya ngah. Dengan ngapoi hak conclusion ke orang ba. Kenapa hak tu pol berfile football dengan mengelak nadu 1954 kalau elak football ke puluh. Telah sian mengelak mulai, kamu Lakamu no sipawa nong sang mulai tu buat push pulu. Tengah ngai na mulai tu long very prominent player kan mulai. Tengah mulai lakat tu kan senam. Te shuaban yele nak senat ni su ngai na mulai. Diberi kala itu ba. Tai tu mulai tu buat te kerja pesit mulai kalau masuk yuwe. Yele beri bomna beri yele beri mino sawat. Tak kan? Dengan yo sisa so jong job 1972 bangam poi perkat mana menurut ban job election 72. Dan 72 efisiensi kerja mulai fuar rayo ban sensar maka 72 tengi Indonesia ke opposition. De bahu pin dalam tempuar. Bahu pin dia lain. HSPDP. Lain nama nostoi. Nostoi ni pariong tu. Baro le si ngila yo snu shapangata ke sarkar lai lama balaseng hapreng ke APHLC HSPDP PTIC but independent hadin ke election jong snem Shihaja Kandai Spa New Pukra Henry lamba jong iba Khongwir ngintip khambnya kumno laseng yaka but ki ki jingja ki balaja hadin de kumta de nakta kawan pat saka 1978 Once 1978, dia kawan ketua lah bu ai ke jengtok ketua 1978, kawan tu kalai lama ni. Pindah ke lekhan lang kini ki bos maro, efisiensi ke yok Henry, ni yok khatsau long lai poem, PDIC ke yok R, dah long lai po R, independent ba iki molong, marwe, yang lalu ada lai pulai, tu ni usila, usila.
tu sim kebu ya kata bat kuan peneteli lang kini ke regional party sih kalau like fulai kita kam peneteli ke wei bat kin kuan sing secara jong ke sing rulu te state kita lai lama te te ya kita kasor kapsor ko kita kata kejip ta pertama wei bangi kuan ke regional party government ke tengi agak janmir pat kilum lang yang baru kini ke meli oke po assembly kini ke assembly ke berita ketika ye building dan tinggi dan tu baru simen dan nilai agri ba efisiensi HSPDP independent PDIC ini songlang ini keren jadi kita bakam ke parti yang milik bakam buat kerja jungi efisiensi kat nriu buat mengi kat sah ini kam mengi ke jingkelim tak ke bangi keren nak kata ke jungi alang jungi mano ban long chief minister shua mano ban yalam pe hangta ngem be position nasional dengan syong baru simen nak kata kami syong pro simen sipang laturai ke efisiensi ba darun pi belum leader jadi efisiensi tu pun ba bring mending ba bring bon ke beri ba keluar ke yang mana we chief minister khasi benu konge don ke ba bring kira shantar ba bring dari ba darun pi jumlah Pak darun pi ia na mukhar dia ni mission dia le kata spang kala poisa ke HSPDP kele kran ta mlang spang dan ke por ke bala poisa ba martin dan mazawra PDIC ba martin ke mi amani kan yu to ba putung pusang ni kan ba seli ben lo chief minister te kata back and forth dia ka ba khadu ni shule na kom ni kai tinggal tikena ba mata ki ba ni contest sakane ki leadership di tak efficiency maka yo khandrio ni yo khatsa te tak kini kan ki ba artli ki party ki ba nyabe tinggal shule na komni ka ba ndala jan step prangat tu yang tole ne komni tinggal samul pa no ki portfolio ka party ka ba yo ya chief ministership kini ki portfolios party ka ba yo deputy nomor baar long deputy chief minister fi bar bayo deputy chief ministership nyo ekini portfolio kamar portfolio ka khambha jong deputy chief minister bani ka jong chief minister tabak ka phen chief minister ka pher ke kardan ma te nangile to yang to jene na kumta te tho no artli ke slip to APHLC la khliap la bo hoi ka pala la nek pian ke to HSPDP la khliap la bo artli kita gidan thì ngam nak mau paham mana buan men pick up kita ki slip ta tingi pa pick up yang pe tang iwe pick up tang iwe te la shwe shong up ne de kita atli ki slip to chim ka plala nak tpiala nak no na shim la pa pe don para singir don te nantai bulbon panas itu kita nak sawar sti turi don lang long jumpai yang tanah ladap kan, tanah play yo APHLC, tentang kumtat yang ya, agree nak kumtat yang mau dunia buat darwin, mai lah nilai ya menjur pengen ya, menteri government deh, ya lah pick up ya kada, leo ya kata slip APHLC lah yo buat darwin, dia mamar kumtat ini pentip si governor, tu governor invite kan ya buat darwin, malu chief minister. Nala shuyo ya kar kom ki ksar kijing krem ni tai jong ke efficiency maki kwai ban sa baru hi tinga klino na i ba darwin ngai moi ka sai kam kham tu moi ka ngong ba te ka ne kar kom ile jong pi i kuma sai ka poi ka ba finya shimti tamarwi ya ka jesa sa ke na ma khan riu tu ma ti ki kam sa kuma ka san wan kini pi tahu kene ke coalition government kene sokala lama kene ada makut tong tuan lah kalau kita so right ku dia kene kat mana ya por kan mana ya por kini ki garu khamtam ki garu kini kita join chaki efficiency na ke khandri po kan nyu kot pra kan dar po ta terge bersama klib yang nama darwin di batu ni ya ilen ni kita yang dan ni ke bukan kita dengan clean baribel yang kadang tambah ngimpat lagi ngimpat yo te tambah kadang ke kasi tu junga ban
tip ni ba darwen kalong ba lada ka don ko shisha ko kum kata kamu to ngin ya klat ha ki ngi sum siang ai to ngin dai khuble ngin dai bamja to ngin ya mo bit farewell ngin ta no mo to phi filalik ni le ko no ka kla yo bur ki malete kla la ban thao hi ko sarkar ai ben tat ke kan dai yom MCM dia nak poi ha arpo wei tarik February map yang nama poi ka arpo wei tarik February 1979 mga iba maham sing fi la yasno ngidon po assembly bolo speaker ta po di ba win stone simyong de ka poi ka message na governor bo kwa ni kandu yangi ba maham ba dia nga tingin tip ka daw mai to governor kwa ya kandu ta to ya fi ba maham pia like so governor Tele, depois o governor ni akan urus ketujuh governor, tinggi kelinu, mau beli governor pakau dingi kan? Sir, the chief minister has resigned. For wait February, within the 22nd of February, something very bad will happen. Tik tak kumpul itu ulpang tu. But you are a very lucky man. Kita ngamsim dah berkat area. Tinggi next day. The new government ka swear na kata kaju ka singi Andrew Baji Janmir swear ba darwin ni tamba ndeshu ni ngila sa kanjan sa road kan tengi na dokar fu atade ku February la shong na opposition ni ngim da chu government mo blom minister mo issue tengi shu te ngila shong ko ba ka tu na na February March poi April ka man poi ka kot Kerja thok ka bagi thok so captain sama but bibil do. But let us try to constitute a kind of a national government. No, ko one join national government in persang thau sarkar. In persang pen khalam no ikani kai. Msimla thok ta ban pen khalam. And let us try to find out ways and means. Bangin wan ra ya ka government with ta ka way up government. Tengah te dang shu dang menin dang sak kanjat tengah ngamanjur menjut ki Ïarap tawa ini ki langut ki leader Captain Sangma Bibilang do and myself ini kanono ka kam ko bede ben rai ini langut kini kenduk ki Ïarap lai ka kam so from that day onwards nilai kenduk malah ka por nyele ko no ila nang yo ba jing kersal ta poi ka por ha ka bangi so tho bangi la ban ya tenju por mat ka liang ka jong wa tarwen ka Tinggal belum very carefully kami lejong kisah no stay. The governor usim sasio atau perman increase the number of ministers. The kalau kami syuruk kami Ïarap. The mata hakamit aku melesai ke the trial of strength. Dan ngila sungtu atau ke way ke por. Ba ngilala balai ban persai ke sokar jom materwin. Ngi submit ya ka no confidence motion NC no confidence motion percaya ke sokar mau bring kalau boleh ketarik bangin ya kendo assembly di patwari face ke assembly Ivan tingir ke lorong prepared hakamit semua begini ya buat ya sa apa Emily hostel ni septi punya kini gitu Emily jungi shot kidnap teh tingir sa apa Emily hostel nikum lesai nak kawan ke booting la penya ya ke Jingïalehkai na rosong laisong Matarwin syutulian jungi syutulian kerisal kalau laipo la arpu kundai Matarwin yo arpu kundai nging yo laipo plus so speaker sekalian jungi long laipo we speaker kelam buat sini mo latip la decide pa daga deki male ma tingi yo laipo arpu kundai yo Matarwin ka kelam no ka sakar ba Matarwin tagi de kata kedai hau benai mi Dan yang lang tani pelong saya kena ke parliamentary party meeting. Yang saya kata ke UMPDF United Meghalaya Parliamentary Democratic Forum. Kisah orang kot aku tu kepol ki angka sarkar forum kan yang kata UMPDF. Iba Khongwir ilayat ru shapanga Jingïalehkai long menteri rangba habdeng Captain Williamson sangma ba iba bibiling do bakumno mai ilale Laka Bynta banwanra ya ka Jingïalehkai.
Kelim tak kalau mano balong minister syuah. Tungai le tak kalau awak ro ini kau apa lada tak sausnem sa stang sausnem kan. Di sausnem te ngau ba laingut chief minister pada uba kapten sama mau bring manga laingut ngini share ke sausnem tak kalau ridiculous kan. Tam sotonat kan tam masih snem tam nyalo chief minister. Saya kalau ridiculous kan. Tengah orang pisne ngangan withdraw no ile dia. Anong tre mga long chief minister ay atang deputy chief minister kalabian yelong chief minister tang para mafian gon la ya agree kata ngang la rasal ke jong parliamentary party meeting la manjuri kata ma kalong ka long ibe man long chief minister tang sistem so unai sistem lai bunai te da la ya song ko braling ngot song tingi perkhat mata mano balong Chief Minister Hagasin ke Balungkong. Mabring ni kotong sama. Isu keren kini kamu tong kami position sinoro. Te holiday ngah perkat ngode ngah begini ke veteran. Pimitu lagi. Pimitu bagi lagi kimut benong yes itu kenang nur itu. Dan ni kata kerja keren kerja long ni. Swing ke ni kan. Te itu kata kerja. Semua kerja kerja perkat kerja. Te hakwi ka por te ngal le na mga tagabuy te ngalay kanu so yo kapten sama ngong sa mo long chief minister teng mchwa tong sa ngong me kwa ban long ha ka first term nem kwa ban long ha ka second term wo yang wong pen bit ngan long chief minister ka second term te nga pa ngala tip iba bring by kwa long first term te kala sok nga Tengah le marmar hakatai kaju kesini ngami nong tena po assembly ngale chatai siapo mulai pada ki bisa mau bring stai ngale ti po bring yang ati uni ti sino ngale me ko ni wai pi ba ngadon kam ni pi dan kam ka ba dan kam ma de le ko thia yorong ko thia tengah thak tin no ke wai ba ngong te ke ni karu cheni am no pi bale wah aku sama orang baku alam mana cimsan kong tu bah, terus hanga ulai tu orang bahar kan, tiang agak subas, sob kita, le, kemudian orang mana lens keliling jangan nak kamu ni, tengi perangi dengan hab Ïarap epi kan, tiang ya phone sekarang sama, saat ni pun rockside, kini rockside pengulung tu, sang tu tu, lain tu yang bayar kapten biar kami, ini iran tang lain. Laingot ya keren, position ni. Di pabring pa ila sosialnya kata pangangala ong mangandon sekalian jungi. Di ong kapten kami ni. Well kapten ba Khongwir dan pentang ni hakani ke Jingïa long chief minister kan. Tinggal aku ni kan. Let them propose. Kadang-kadang kamu suggest mu propose mu gini apa dia? Kadang-kadang kamu propose mu kan. Tiba bring yang let Khongwir dengar kan, let him propose, let kamu know man settle kan ni kan. Tiba bring pergi latih kena bangangan propose tiba bring. Dan dengar latih tiba bring panu kong kapten pawar, no harm, kamu terjengah sih dengar kan. Dengar ngalek veteran lem kamu lek maki kan, dengar keren itu. Umberangun pernah jumpa film perlu juga very close friends. Orang asalnya IP senia. Dan yang no kayak ngan jer muta ngan ong muta unu ben kong no ar ko puing nga jing kan mula pa ni penmedik mo pa ngalek kan veteran kan ta yang si babring pan ta yang kapten me agree ek tu banga propose ngamne ba let Khongwir propose and we will accept. Do you agree kapten tete lo perkhata simong kloilan simong yes or no. All right kapten, let us agree. I agree. Tiada like keren tak bikin agree. Dengan suggest kan. Suggest nak pihak itu kita nak mencuba. Milayo achievement sana garis. Macam kapten sama semua. Milayo achievement sana garis. Minister milayo negara garis. Dia projek Assam tu lawan negara garis. Kan ni kalau ada kepali from Khasi Hills kan. Indirectly kan. Khasi semua buat bring kan. Dia kini kalau berkata. Give me all yes, give me all no. Perkhata, bring him along. What do you think, Captain? What to do? We have already agreed.
The Khongwir has suggested in that way, let us agree. The bring him to the wrong, that agree. Kita bring along no come. Bring is you don't getting small shifting. Malah long chimus the shwa kapten sama. Jadi ke Delhi nanti kampala ju bo nak jeng long chimus sa. Kita jeng share asam kam one. Tiang ita ni. Te dala ya. Keren nanti. Tiang tuan long saya bring mahar kapten sama. Ya lain swearin na long ki minister na thong kam ni. Kami as kami problem inside problem kimi kini distribution of portfolios. Tur ngahap Ïarap Hima ngai bring kapten sama boy kini agree kan de kuma license housing shwa bakan poi kata kapor bangin ya propose a new leader 1981 last name de 79 81 last name license housing shwa poi kata kasngi kama ngin ya propose a new leader Malaysia karuges Let go rehearse kan poi ngalet chua siapa ayo second house untuk hadian dari deputy shah kemana let sing kapten sama let tengah yang kedua kita argot kapten sama baru boyu MLA na po karo nantai mari wan suka ta Ilekshon shit kan Khongwir that Mr. Split iba bring Mr. Split he will not hand over the administration to me bring Sean bring has already agreed propose if he as the next leader no you are wrong don't feel any information police intelligence don't know that no police can kata information tengok lah cuma temi sum kapten ni tak perlu bonang atu mana unang thay punya sudah keding kan, kapten ulah poy precis memang sudah penekran kan, orang kata we will meet on the 7th of May, lawana tu nak poy 7th of May, ilmu sekretari ulum kayaknya kan meeting juga UMPDF forum, members forum, hang ni po assembly, kerana kan mah room number 14, kedai ruling party room. Baru kita member jom ke UMP ke forum iwan lang ta. Masa som ngana pedeng berbor, som kapten sekalian, bring sekamut. Kimci som lang marjan. Kini di mana ta tu ya keren belum mengasih kentin. Terus mau propose nak tongin ya jin nak leader kan, new leader. Mah, dia yang bring. I propose the name of Captain W.A. Sangma to be the new leader of this UMPDF. Tinggal sesekon mangang ta. Tengah pasal kapten, what do you think, Captain? No one license of him over. He will never hand over. Entah ulah propose apa bring ulang ni ulah. Tengah agak lang berkau ya tapi dia kuplay nasa. Dia petip se governor. Mengilah jadi kapten sama. Tangan sesuatu orang ni. Dan dalam dia tu governor invite dia kapten sama. Mau ulang chief minister. Tengah ni aku deputy CM. Dia bring dengan tereh aku deputy CM. Aku Taruin dengan teri kamu deputy CM, buat kapten samar dengan teri kamu deputy CM, dengan deputy CM ada sansnam terus nama kalau deputy CM ni. Habai ila batay halor ki daw be ila shong that no naka Jingïalehkai election ini irang ba ila ongru ba ila kumba be ba ila jiet i uba process ti saukme bo unmi bujli haka jaka jung i haka election shihajar kdai spark dai pupra namartang hadian kat tu kat nisnem uba proses ulah kelas seng. Semua nyupuan nyupufra propulai kandai pupra sansen ngejam. Baru kena frapik kami. Kena frapik kami lesu. Tambah katam jangan tak kuda kena frapik. Kena frapik. Dia nunggu kita tahu bapi kami kuncu ya Ilekshon untuk kena frapik. Kidon alat lagi dah, kau kalau personal nalari hiwa. Ngadon kata kejeng long brio, ngatrai ngayo hina kupa hikan. Kupa womba. Kumta ke film dewan klon tang halade, film dewan sim tang halade, film dewan alam ya kue. Tengah lah sansin ngala long. Emily, dia minta why should I contest for the 6th time?
Tengok aku bahas dengan anak, dengan IT no, anak kibik. They don't back process to see he was well behaved. They don't bring he HPU. Tengah shui you ba dia pernah sama ba biang dengan IT kayak gini kan. Kamu ni dia ele ya ka bon sai le emeli. Kita kan. They you hang ni long meeting. Kirang ba strong gini kita ke long kami na kilawan pela tap lo kan ni. They hang ta hang apa benang ma. Ele no ba proses. Tikla pembam semai ba proses unum kela. Niat baik pun buat jadi ti pernah kan. Baik pernah. Dan re babi pat bang aku nominate you. Nomor 198 lah dengan merah pengitu job di election. One job. Lo job baik phone eh. Di teman juga di rung yang kembarung yang aku tak hidup di rung yang. Mungkin babi ya berproses balik babi berproses. Mariwan tempat takatuan senam lah kelar. Lapan kelai ke parti. La rung situ ke MDP, sekali kata gini orang serang. Nanti ke parti